Nimin July nithum sangni somni pali khan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubilal Chanjova chuan ration card vartan bu fai man ti sana ni dona bu faya VIP kwata ti to pani don thule retailer tilomman apun don thu te asoya hero manna hian amo phurtu kani atiani FCSCA Minister hian Nimin Khan Aizol Press Club thuthar thedar tu te koma mo phurna pe kani atangin Mizoram in bu fai achok ludan sumsen dan le enkol dan te uluk taka azir thu soin kan bu fai enkol mek dana hian kan ho tu te hnena rot na kathlen atia arot na te chu June ni som pariat sangni som ni le palia Council of Minister in angai tua thua soi Council of Minister chukhom chuan Chief Minister MLA Group A officer te tana bu fai kwata le chin ti top arel thu soin Minister chuan ma shwaila khosak har salo te po ngen zel ni se ti ania bu fai kg khata subsidy somni le panga kan pek chin chu cheng so ma tin hiamin kat var mang tu ten kg khata cheng som panga an khul chin chu cheng som thumin an khul to ang ati ani Supply Minister chuan retailer tilom man en non ani thu soin bu fai kg khata poisa som nga an lo chin chu cheng khal le poisa som nga ti san ani don atia retailer tilom man chu National Food Security Act B ka sarkar lai puin quintal khata cheng za somthum panga le state in quintal khata somli le panga antum thin thua soi FCSCA Minister soidanin kat vartana subsidy en non hian NFSA dong tu kat engle kat pol mang tu te anghong ve don lo emalakna wang hian sarkar in thlatin cheng nuai zanga somni le panga ahum theidona kum khata cheng nuai sang ruk zathum som pakhat ahum theidon tunma chuan kum khata bu fai subsidy a cheng nuai singkhat sang thum le zanga vel sen thin ania ruamana thara chuan cheng nuai sang riat vel sen angai toang ration card vartitana bu fai man bituk thar chu October sangni somni le palia man tran tumania Chief Minister MLA le Group A officer titana bu fai le ti top chu September sangni somni le palia man tran tumani Pubilal Chanjova chuan hemalakna wang hian mi puin bu fai buk dik an lak thei pha an be se ti soin retailer le supply department te thil ti dik lo thina nga rin kan ni reng hi kan ram le khotlang nunatan a hrisel lo hei hi chen fel thei nge kan be se hemalak na hi min thlopa min troyom turin mi pui ka nge na ni atiani Supply Minister chuan NFSA a tur thandana ramri khamu mal a har thu soin tundin hmuna mi har satak tak NFSA a mamo ngoi kat vara si anom nual tia hriatani hemi chingfel tur hian ma kan la meka khopuya cheng chungkwa kum khata cheng nuai li lalut lo le thingtlanga cheng nuai ni le singa lalut lo rin lu tumani atia ma an lak mek thua soi romana taran siama ama nor tu anom lo ti soin Pubilal Chanjova chuan kan CMMO ho tu dang min nor tu anom lo uluk taka Indiaram state dang te din mun le kan state din mun ka zir nuwa romana siam kani state danga chuan NFSA nilotan bu fai an le ngai lo politics taka be ngai anom chuan keima hi be tur kani kamo phurna liawani atiani FCSCA Minister chuan romana thara wangin Mizoram sarkar in sum tam tak ahum theidon thule sum hum te chu thil danga tangkai taka man thei ani tur thu asoi bokani hemi chungchanga kan Supply Minister Pubilal Chanjovan press release anei na kim chang chu kanon tar lang hal boke voina MJA te in hun lutak senga helai buna kan somna kan press conference te min ngai lut saka in local hi ama saberin lom thu ga soya dar khata kan han rom mana amaro chu MJA lamin hun danga program te in lo neya dar nia ti zo kila kan ko kim thei zo kang ti te kan soi howa hei dar nia kan han tran don ani ama saberin introduction han nei veila ke mani lam hi pulal mun sang atham te additional secretary Pisaizi kui director pulal mun sang aral te joint director pu remlal liana namte PS2 minister under secretary revenue ani bokani
hei voina hian press conference hi helai hmuna MJT i hun ma tlowa ka len voi ni na minister kanin ho ka len voi ni na ania i pathian in remati chuan July thlato pianin land revenue chungchanga in kom khom le ka du dona chuta chuan ko office ate po thingpui ina in ron len ve te po kan be sei don ani hei voinia hian i thupoi mo tak mai chungchanga press meet te kan han ma chon don cheu ania he thila hianin in potlang taka in kom khom a hlok thak dona voinia kan right up hi chin ni oma hi chikhat kha keimana i karon buat sai ve ka PR ve ania hemi a data in ziana hi department lamina an buat sai ani kan soi chonghal mol mayange ama saberin inti leila chibai kabuk chewa supply minister nia mo purna kalam ni atang khan ka the ang in Mizoram bu fai semdan purlu dan khaldan sum kan sen dan te hi i ka ngai tu in i kazirna sa vmm December ni riata sarkar la luania atuk in rin ni po soi theilovin office ka tlo ngala officer then khatten min lo dong songa khata tang khan tha thalovin ka thei ang hian i kazir chowa Mizoram hian bu fai kan semdana oi kan ti antio daya ana yajuna le kat pol priority household te le kat var te aoma tin oi kan ti hian thakata bu fai kesi somthum panga food security atangin athone nan donga kat pol kan ti te hian kesinga athona an don ba ka mi pakhatin kesi thum zel cheng som panga in an khul bok ani ti chuan kat engle kat pol ni lo ho tang khan Mizoram sarkarin ration quota siam boka mi pakhatin kesi riat kan la theya chu cheng som panga in kan khulani food security Nuai hianin 13 quintal singthum sangsari borvel government of India tangina thonin bu fai kan donga chubaka quintal sing khat sangli zakwa tight over kg quintal azari somthumin quintal sing khat sangli zakwa aman tlomin min peboka tin open market a card var ho quota turle food security ina adailo na khat 13 quintal sangli vel hi quintala cheng sangli velin Mizoram sarkar hian kan lei thina ni tichuanin khatia kan bu fai en kol dan te kan zir ta ka khanin Mizoram sarkarin card var omte quota bu fai quota kan pechin hi state dang te kan bi kola ka thopui te po kan rom kol khanin state dang a chuan card var ho tan hian bu fai quota hi i an lo pe mi lo mai kha lo nia kan chevel state dang te po hi an nia chuan food security dong thei tur low income group kan ti chin ho chau khan ration bu fai te an lo khul thina card var ti to pri ngot akha bu fai a state kan ni wangin angam lem pon alang ri lova chu wang chuan i subsidy kan pek te hi ti niam tai la a thome ti in ngai tuna kan senga tin retailer te lomman te po asang zong in en non sakila ti te heng nom lian tak tak rot na pani hi kabineta kan zuya ti mayang kabinetin ni som pariat khan jun ni som pariat khan min pom sakta a chuta kabinetina apom dan point mo zol te chu tiang hi ni chief minister te MLA te group A officer te tan bu fai quota kan pek thin hi ti to sela mar huaila kan tiani chu ba ka heng kan han soitak te nilo officer sumlak lu thachin te chung ko ka sakpa ngai te po quota nei to lo tura sarkarina acha lu sak to lo tura rom man na siamin
ngin na kalpui chhozel ni se ti kha he cabinet meeting hian arelani ti chuanin bu fai quintal khat cheng sanglia kan le hianin card var holder ten cheng som panga kan khul thin hian keji khat zela sarkarin cheng som ni panga subsidy kan pe ni chu wang chuan cabinet meeting ni som pare tharuk chuan cheng som panga kan khul tir hi subsidy hi ti niamila subsidy cheng som ni panga kan pek thin hi subsidy amount na tan cheng som ti ila cheng som thumin khul to se ti kha i kan rel dan ania tin retailer te hian keji khat zela dulian lo thina hei po hi cheng khat le dulia ti san ni se kan ti ani tin retailer lo man han tia po hian hriat chian tur hi om nuala food security nuai bu fai kan don hianin retailer te hian quintal khata government of india tangin cheng za som thum panga an lo ve ni ti chuanin kan sarkarin he kan thutluk na kan man atang chuan retailer te lo man po lo pa ngai ve to tura kan ngaya tin he bu fai man subsidy en non na hian mire thei kan ti low income group card engle card pol kha kha ahom don lowani zpm sarkar te po hanti long long ila he sarkar hian he tiang ruam han na kan siam hian mire thei te torlo thei na ber tur kan ngai tu ani hetia bu fai subsidy kan en non hian thakata crore nga tanga crore rupin kar 5.2 crore vel sarkarin asep theyanga kum khata phei chuan crore somruk pathum chuang mizoram sarkar hian asep don ani he malak na hi kalpui ngam lo ta ila timayang kalpui talovila kum khata bu fai subsidy kan sen tur chu crore za somthum panga vel ani don ani ti chuan hetia bu fai subsidy te kan han en nona card var te khulna kan han ti san hian kum khata bu fai kan manage theina tur hi crore somriat vel approximate chuan chu tiang vel chuan bu fai hi kan manage thei tura kan ngai ani tin retailer te lom man te i kan en non chho mek awang hian zoram mi puite thin lunga bu fai buk dik lo tia in pu ton na salutuk po hi na satakin 100% chu kan soi ngam lo mai theya i kan tinep thei don ani thingtlang hun kil khor tak tak te kan han tloa kapu kan reson kan la thling lo na salutuk ti te kan donga message te kan donga khatiang ma chon thin kha a hreom a hetiang ang khotlang ni hi i anuam lova trust deficit kan ti inrin lo ton na te po sarkar ha thok te mi puya te retailer ate khatiang khan anasa ba hei hi chin fel thei ngei kan be se ni ti chuanin e hriat tur poimo dang hi a om nual mai hei ni china karon lek chuang khan data department in bot sai le ke mana ka bot sai khania a data po hi a complicate de lek thina a lo thei lova quintal te lo dang lam khan helaya accounting dang kha a lo boi le thina wangin in hong takin kan in zot ton don ya u tundin muna ration card nei hi mi nuai ni singriat sangriat zasari somnga pasari kan oma mi khing nuai som pasari nuai som pakhat sing sari sang ni zathum som sari pariat kan me kani mizorama nuai som pathum le tlem vel kan oma amor chu ration card nei chu nuai ni singriat sangriat ani ami khing nuai som pakhat vel ration card ta hian kan in ziak lu tani mizoram mi pui zong kan tian nuai som pathum vel kan an ti khan khang zong khare som ka ta kan omlem lovani chan sang awangin chuta chuan sang ni som pakhat economic census household consumption survey 2011 na government of india in akal puya khan khami base khan tuna hian food security dong the hi mi nuai sari sangruk zani som ko poruk kan oma chuta chuan food security bi ka hian ration card sing nuai khat sing sari sangruk zali som sari pakhat oma card var mang me khi ration card nuai khat sing khat sang ni za som sari pali atangin mi khing nuai li sing ruk sanga za sari pariat kan mek bok ani ti chuanin nfsa dong thei hi mizoram
khami ration card ta inziak lut mi nuai som pakhat sing sari sang ni vela tangkhan 60.22% hi bu fai man lo le aman tlom food security dong thei kha kan lo ni ta a huam ve lo hi mi khing 40% vel kan omani thingtlanga NFSA dong thei hi 35% vel kan oma chu chu nuai li sing khat sang thum som pasari ni in arbana 25% vel nuai ni sing ko sang ni sasari som ruk pali kan omani heta tak hianin thil poi mo deuh mai oma kat chhut na sakhopa NFSA dong thei tur hi thingtlanga 35% chau kan lo ko vara khopuya 25% chau alo nia kaka 60%.22 kan ti kha anita a calculation kha chu thlem deviation omlek mai theya heta tak hianin Mizoram hi India rama po research ten khat paper ate po living cost kan ti khosak man tober na pathum da kan ni chuwang chuanin food security na atum India ram pumpuya mi khing crore somriat vel food security min huam laya Mizoram nuai sari sang ruk vel kan ni hi India ram pum churi na tam lova chuwang chuan ni khat thlasari khan kan chief minister pulal do ma chuan prime minister hena DO letter ziakin food security dong thei tur hi Mizoram pumpui te a 75% tal mi nuai riat sing kwa vel tal hi food security dong thei turin kan quota min ti san sak turin tuna hen ngen na kan thena voinia kan MP te po ama in ka thon to boka voinia ka remind le to boka kai po pathian in rema ti chong kar thara khalam bo sui tur khan delhi ate po chuk thave turin ka in buat sai bok ani adot le chuan ration card en nun chung chang hi apoi mo khop maya hun masala ma te po kan sarkar ma sa te pon food security chung chang le card var bu fai kan pek man chung chang hi en non alo du to thina amaro chu an lo khoi man lo ani keini in mo purna kan han lak nu hian ki hian kan ram tan thil poi mo nia kan sia ta wangin I ma kan han lata ania hei hian mi puite moral reformation athazonga min kai khoi ngei po arin omani ti chuan ration card en non chung changa chuan card engle card pol le card var kan hanom ta khata khanin food security committee ten card engle card pol an thanga khata tel velo zong ka card var an lut thinani chuta chuna criteria kha a confusing kan ti maya a complicate kan ti dong nge ni trong moi lo ni lo se du sak zong ang chi te po han in thun kha atam hle ni na langa card pol mo card enga mo ngoi tur mi re thei card var si kha enga mo za tan lo mani chuwang chuan ron om te ronin hetiang hian rom han na kan han chop chuak china khopuya cheng an chung ko sumlak lu in nuai li atin lo chuan chung chu low income group food security dong thei tur category a khan da ila thingtlanga an chung ko sumlak lu in nuai ni singa 2.5 lakhs atin lo chuan chung ho chu food security dong thei tura se kan tia hei hi kan ram kum khata arbana 4 lakhs thingtlanga 2.5 lakhs khang la lut lo te khachu food security dong thei tur hian rin lut ta ila hei hian kan rama economic status fel fai taka in clear fel chona apo omzeni takin sula sut ka beseya economic and statistic lamte po kan tho puya timayang kan in ron to na anni chuan income based economic status clear hi aboi thak khop mai mi ten an sumlak lon lo height an lo thupa aboi thak chin tam khop maya chuwang chuan family consumption zong hen keini chong kan kala antia amaro chu keini malak na hi malak na man mo thak tak ani chhota ka wangin income based in I kan mi puite hi an economic status hi clear phot mai kan tia tuna hian field testing te nein 4 lakhs le 2.5 lakhs income te arin tlak don em ti hi zirchian kan neya amaro chu I man mo ta ka hi kalpui turani adot le achuan ration card vara cheng som thuma khul to turania card vara chon mi har sa tak takan lom sia engte ti tur nge niam ti kha I zona tura ka ngai ania
kan chang hal ma yanga ni NFSA dong turo tak NFSA silo kar vara mi har satam tak an lo ti kan sia chu mi rual chuan hi media lamten min lo pon zar sak tur zinga akan ngai tuana i thuk taka min lo tura ka duoma bu fai athona don ringot kha i NFSA category omna hi advantage na ni lo pakhatna chuan golden card deal thei tur chu card polemo card enga mo khan an ngi lo ngai sia chuan re thei deuh card var si civil hospital te sarkar hospital te Delhi har sanna wanga tlan thate kha ho card var nei si kha PHH le AY category kan da ve khan healthcare a pu kha khan I nasatakin apui don ani chuba ka state healthcare scheme kan kalpui tur hi I ration card basin kan kalpui dona card varami te chuan premium po choi tam deuh tur ani card pol le card engami te chuan premium po an choi tlem deuh don kha wang khanin apoi mo maya tin sarkar ina ruang phur akalpui tura po hian ration card hi kan base don ani ration card pol le card eng te kha ruang phura khan ruang phur scheme khan mang thei dona card varami te chuan mani inen kol thei din munar salem lo category an ni don kan ni don awangin I ruang phura po khan ration card kan man don awangin hi chin fel kha I angai maya ti chuan ani le I ration card base chuan card eng te card pol te card var te an thlir sang ta ula card eng le card pol lu tur lo bel ta cheu mai se chung ho chuan bu fai man tlom le a thong kha la enjoy ve thei si lo se ti ka zona le the nia kha chu ka soi tong khan sarkarin kan food security quota ti pung turin thei to pa chua tin mi thi te ration card ta delete mai lo hi an tam mai ni chu economic and statistic ten tu na heng kan thok howa mi thi te kan delete zung to anga other card ne in thun zomin chung mi thi kan delete zung kar all chu din mun har sa PHH le AOL lu mamong ngoi te thun lu nang khan kan mang zelanga bu fai athonin dong theiri lo ma se low income group status kan da chuan advantage ege mozat kha khan apedona ni ti chuan veng tin le khotina food security committee te le department lam te le consultant te thokhovin hemi ration card en fel na hi ti hian kan thok chho tanta ani ber mai ador le chuan bu fai bo thau ti re turam halak na he thil hi kan rama ngam patak ni te pon soitai la kan chief minister pon u chan zo bu fai buk dik lo hi ti re da ni khem I khe turani ti khopin kan chief minister pon ave ma ke pon ngai tu na tam tak ka senga hetia kan soi hian kan retailer te mo go down na thok te kha chetakin ka wa chhu ti na lama ni lova amaro chu solution zona ngai awangin tongkam then khat te po kan han mang lo thei lova retailer ten go down na tangina buk dik loin kan la lom antia go down in adik thlapin kan pe lom antia mi puin buk dik lawan la khan retailer an complain khan keni pon go down na tangina abuk dikin kan la chuang hlei nem ti kha kan in pu ton ta thina ni kha kan in pu ton na kha I nasata ka ti ne pani theinan retailer ten go down na tanga bu fai an vala khian go down te atang khanin kei chumi khami veng retailer chuan ka bu fai quintal quota chu mi zat chu hemi khamini hian adik thlapin ka donge ti receipt ka go down en lo issue to don ani khatia kan ti chuanin bu fai bu king lo la ala kala ti vel hi nasatakin I June ole kha khana satakin I kan ma chon thei kan ringa tin retailer tena bu fai an khalbang intimai tiang an khulbang an lo tiral thina hi March thatang khan kan phal to lo ni chu carry over kan tia an stocka kan rin sakta ni hei hi
thataka kan kalpui thei chon kum khata hian bu fai quintal singriat borvel hi kan save thei kan ringa quintal singriat chu quintal khat cheng sangli hisab chon 32 crore velani crore som thum pani velani chu carry over kan tia retailer te khan stock a an lo mang zel dona hei hi kan kalpui fu viau chon kum khata bu fai kan lak lu nge tur kan phur lu nge tur quintal singriat vel hi phur lu ngai lovin kan save thei tura kan ngai bok ani tin carry over kan ti march tha khanin sangruk zali quintal kan save a april a sangli zali vel kan save a may ya ruale thile engemo kan ma chonna sada wang le internet facility boya wangin kan che thalu tuk lova june hi data kan la in pe thei chi lo ani tin nichina ka soi buk dik lo kan ma chon theina tura retailer ten go down na changa receipt an lak ngai kan ti kha june thla chang khan kan implement to bok ani ti chuan hemi bu fai han ma chon seng hoi sem phur hetiang a hianin keni department keni ministry na kan du ber chu a phu te nge nan chan vo thatak le diktak le buk diktakin ahum taka bu fai an lak theinan thei top kan chua tuna po hianin khami data khan oma quintal nuai khat singruk sangriat zakwa somli pani hi tuna Mizoram bu fai stock kan nei meka monsoon stock kan ti mun kil khor ruale thile kong chet vel wanga mun ngai tom center zong atuna hian monsoon stock kan da kim vek to bokani khang ho a kha chon october november thleng chu bu fai po phurlu kong a har san no ma se kha khan I min veng tura kan nga yani adot le chuan kan hriat belatan september sang ni som ni pathum malam kha chon in timai tiang bu fai supply arten bu fai Mizoram sarkar an supply hian aret hi aflak chut na cmm ani sarkar tan po lu hai thak kopin supply arte khan aret an ron thak thina september sang ni som ni pathuma khan chief secretary hoin state purchase advisory board and meeting a heti ringot chu thalove india rama food security an man ta ka wangin bu fai man kha sang ta okok mai ni september sang ni som ni pathum malam dewa kha chuan bu fai quintal khatte sang ni sa sarite sang ni za kuate khatiang chho khana lei theya amor chu food security awangin india sarkar pon bu fai lei khom na sakta ka wangin bu fai man hi nikum december bor vela tang khan alo to chho ta okok maya tuna po hian bu fai kan khul na re thi cheng sang thum zanga somnga te transportation cost ne na bel phei chon cheng sang li angin kan kalpuya amor chu van le thak du main barat rice kan zu be popa january tha delia kan zu training khan barat rice ka be popa phone in ka zui poka a thei topin ka beya intimai te angka kan ti lo thei lawa ka tho pui te nen thei topin kan zuya tuna hian barat rice kan dor poka quintala sang thum zani somnga pakwa in kan la lu the ni sang thum zani somnga pakwa kan la lu khan open market a sang thum zanga somnga kan le ain quintal khata zani som ko pakhat sarkarin kan save zelani hei kan la lu tam thei phei chuan december thleng anon extend le ngala Mizoram sarkar sum sen tur contractor lu chau tur kha na satakin tuna hian kan save ani hemi chungchang a hian in hialna om chho le in karinga ka soi tong khan sarkar ma sa te pon kar var ho an khulti thinna revise an du emema amaro chu political will te om chaktok lo nge ka khelova he malak na hian soibel du ka neya ZPM akat ho puite chief minister amo a ZPM party headquarter shim te hian bu fai man hi revise sang u kar var subsidy kan pe ki asang lu tuk tin min normi alo amaro chu he ministry mo purna pek kani atanga uluk taka indiram state dangkal phungte uluk taka ka thir vena hetiang in state sarkarin mani point en kol thei bu fai thatin mani chung ko kham khop bu fai po lei ve thei
bu fai le kong har salo te reson kuata alo pe mi alo ti te kan khe chho ve a kan rama ril rudik sarkar in nga ringot lo na spoon feeding ringot mai athona thil don be se na ringot mai na salu tuk te ati nep ngam tu atul phei chuan hei ai na sa pom mala langam tura lom kani ti in herot na hi sarkara chief minister ne na te po ka soi thina izir chiang boka a subject ai chiang boka nang ain call to minister ni boka irot nang hi atha khopang ti in min pom pui ani chuwang chuan dem le engemo politics taka han in be deu atul ni pon keima hi amo purtu kani ka ministry ka tho pui te pon engma pressure min pelo keiman kan rama public distribution system te thataka nakin zela sarkar lo om zel tur te pon nu ma than hu chia tur an nei theinan te saving tamzo kan nei theinan te heng bu fire ta kan sum save te hi healthcare scheme te all age pension scheme te thil dang tam taka kan sarkar hian mamona ane ni chuwang chuan he malak na hi midang ne na nge ni han me belamo chumi te chuan an ti lom han ti zonga he in ma hian ron in lan kan ilova keima nge in mo phurtu kan i nangin he thil hi karon puang chhuak ani ti kha min lo khet sak turin ka ngeng chewani atom nan message pani khatin han kharila he bu fai khulna kan ti tlom don ti amo a free kan sem don ti lampo ni lo a subsidy kan ti tlem don ti puang tu han ni kha a e phe na ve khop mai a se sam hi na khop mai ke ma po a zpm party chuang ngai po enga tinge min ti pol po lom mai thei tin social media po khatiang amaro chu kan rama hetiang kalphung dik state danga po an lo ti dai to mi puinol puitana bu fai kwata ve lo mi re thei te tan chu an lo ti chin kha kan rama po hian chu lam kong chu zo ve chanang u ti in voini hian kan an khe hong ani adot le chuan a ve ka ti chu kan retailer te hi kan thian te ko hrana kan in khom pui te kan in khel pui te kan ni te chu tiang chu an ni deuh fur ve kani khang kha bu kling lo le ei ru riu mai kan an hu te hi mun pakhata ka thu soina phei chuan kan retailer te po lam tua la thamong ta kan lam ve theinan he phala na hi anga ani te po ka lo ti to ni trust deficit kan ti tual khata kan chen pui te kan in ring lo ton lu tu khian kan society mela ti bal chu asiam thanna kong khan ni ve in ka hria he malang na hi kan kalpui ania tin kan khosak phung economic status he hian arong keng tel don pathian zara kat van hang tura consultant timayang researcher ten athang tu ten nangni chung ko chu pathian zara in sumla lu tha pathian mal somna in dong tha an tia kat var tura min ti ni chuan pathian ne na lom thui so yang u ke ni chung ko chuan kan thakhat ko ta hi kan sumla lu tren kan lei ve theye ti ho zong kha chu kat vara kan omang a sarkar tran puina tel lo chuan thakata kan bu fai hi kan lei zo mi lo ni pui kan ngai ani ti kha chu ni food security noya kan om mayang chu wang chuan a reality zo hen kan society kal ve tran tong u thil ni na dik takhi ima chon ve tong u tin here son ka thi adik chho thei phei chuan kan rama statistic dik aron om tran don tuna chu statistic dik om thei lo reng ho sa deu po a thona bu fai don cha klat building lian pui nein bu fai thona donga a in lo re thei te kar varan om le sia ti te kan society ka te thei lo reng tuna hian chuang chuan re son ka ti dik ma sai la chung lam mal som na po hi aron khen chok chil deuh mai te poi karing ani kan ni na dik tak kan pom khan adik ani mai kan ni lo ang khan economic status kan enjoy ya he hian mi re thei te chan vo ai hek bok ani ole khati ka kan ron
เล่นลุชันเตจูนี่อ่ะอีทองหูปุยอ่ะกันซ้อมเจ้านี่กะลอม